Kaya sabihan niyang Kapampangan, miyaing tugak, lulbog na, lakwas na kareng low-lying area. Makanini kasi ang sitwasyon kareng coastal towns keng 4 distrito. Ampo kareng Balena ning Candaba, Lubao, Sasmuan at Guagua. Mialiwa ng engineering intervention ing misusubong mipond wan banwa-banwa kalupa na ning pamanyalese kareng floodgates, waterways ampong panambakdalan o neng antimong alang epekto ini. Bistaman mesane na lareng manuknangan kareng lugal maralas lulbog, maragulya pamuring kanong problema iti kingaldoldo dang pamibiyebye. Agpang Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, panauna bang panigaralan pa si Bayu reng flood mitigation projects patupad keng probinsya. Sometimes we need to face yung situation talaga eh. Nandun yung mga government project na nai-implement ng mga congressman natin, ng mga public works natin. Pero we need to accept sometimes yung reality na talagang yung sa climate change natin, yung pagbaba ng lupa natin, hindi ho natin maiwasan talaga. Kung mapapansin nyo, yung ilang bayan sa 4th District, for how many years nagtataas ho ng daan ng public works, pero hindi ba natin napapansin na yearly tumataas din ho yung tubig. So sabi ko nga, sometimes we need to face yung reality eh. Yung mga nasa dulo-dulo talaga, nagiging problema ho talaga na ngayon. Basikin datos na ng Department of Public Works and Highways Unified Project Management Office o UPMO suya king 350 million pesos ketang milabasan na banwang 2022 ing budget king flood control project. Uli na ning maralasalbog, maulaga mo naman kanong makasadyala ring disaster response programs ning Kapitolyo bang antimanong makasagip ka ring apektadong manuknangan. Sa commitment ho natin dito sa province, first dapat ready ho tayo. So kung magkaroon man ho ng anuman sakuna, mabilis ho makapag-response tayo mga sa provincial government, and same thing per municipality ho na tinutulungan din natin para makatulong. So kung tayo po ay nakahanda naman, so handa rin ho tayong tumulong. Keng mera patagewad kalasag assessment ng Office of Civil Defense Region 3 Lunes, July 10, lulto a very functional at pasado yaing Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ning Pampanga. Samantala, base king 2023 Gross Domestic Climate Risk Ranking, kayabe yaing Pampanga kareng 5 most at risk provinces keti Pilipinas, pangaras king environmental damages, pauli na ning climate-induced disaster, kalupan ning albog at rising sea levels. Paolo G. Santos, CLTV 36 News.